Kuma kwami ke bazalwane ngime ngemthandazo lokhulunywa lengiwuthathele emagameni aPaula ngalenye ilanga lowathi akusini yini lena khonjiswe emehlweni enu kuthi Jesu Kristu wabethelwa. Umthandazo wami ukuthi sisafunza imibhalo nimbone lo Jesu lo wabethelwa, ngoba Paula besamangala ukuthi senijika kanjani endleleni kanti nimbonile Jesu ashunyayelwa abethelwe esiphambanweni. Kungumkhuleko wami njengaloku futhi Paula asho la kumaKorinte athi ngobe mine Kristu akangithumelanga kona kuyawubhabhatisa kodwa wangithumela ukuthi ngiyawushumayela livangeli. Umthandazo wami ukulamavi lathi hayi ngekuhlakanipha kwemavi, funa sendiwe lide siphambano saKristu, not through eloquent and wise words, lest the cross of Christ be emptied of its power. Funa sendiwe lide siphambano saKristu, emandla abonakale angewami, angabonakali kungemandla esiphambano saKristu. Mawuchubekela ngendasana khona lapho kumaKorinte ekucala sahluko 1 verse 18 uthi live lesiphambano libulima kulababhubhako, kodwa kithi thina lesisinziswako lingemandla aNkulunkulu. Yini lengemandla aNkulunkulu? Live lesiphambano, the message of the cross. Noma yini lenyekele ngidawuyenda ayinawo emandla akulesiphambano saKristu. Ngiko ke sesibutha ingcoco yethu siyibuyisa kulamagama la inceke yenkosi ithunywa uNkulunkulu kuthi mayiya kulabazalwane tinkinga bethi khona kumbe siyawudisho kancane bethi tinengana. Lenye inkinga yabo nje yinye, labazalwane bese bacabanga ukuthi hayi bona sebasezulwini vele. It's amazing. Ngiko Paula sekathi noma nikhuluma ngetilimi tetingilosi beka khuluma ngenxa ukuthi sebasezulwini vele sebakhuluma ulimi lwetingilosi, bebeva ngathi abasekho la emhlabeni. Kepha Paula angakakhulumi ngetinkinga, ukhuluma ngelikhambi, uintroduce alikhambi ukuthi maketa kubo bangabheki emavi enhlakanipho. Bathi ke beka ngazi ukuthi beka ngasi lokwathi kubeka kahle ekukhulumeni kwakhe nangemtimba ngathi bekungasindoda lenze. So kunengi lokukhoboseka beka nako, but uthi ke mangitakini ngicela kwathi kunye Kristu lobethelwe. Uthi nemandla ami awekho kulento akubona ngami nalento ukuva ngokukhuluma, angisilchalachala ekubekeni. Uthi emandla abekwe esiphambanweni saJesu, emandla abekwe esiphambanweni saJesu. Ngiko ke athi I don't want to empty the cross of its power. What do we know? What do we have to know about the cross?
yini lekumele siyati ngesiphambano saKristu Paula lathwale ngaso labonga uNkulunkulu ngaso naye latibonga ngaso. Etintweni letinengi kunana kulokulandzelako kwati ukuthi siphambano bese symbol of shame. Siphambano ngesikhathi saPaula besingethwalwa ngumuntu lonemandla, besingathwalwa ngumuntu lolichawe, besingathwalwa ngumuntu lo nguNkulunkulu. Kepha siphambano ngesikhathi saPaula bese thwalwa sigebengu sekugcina. Lokuthi ethweswe lesiphambano bekungukuthi ahlaziseke emkhathisini webantfu as a worse criminal. Bekuba sicalekiso ngangekuthi eMaroma lasungula lokwethwala siphambano bekuyimvela kancane mangabe bekwendeka ukuthi umRoma ayobethelwa esiphambanweni, because kubethelwe esiphambanweni bekufanana nekuthi uhanjiswa ngcuno emgwaqweni usuke oshuku uyophuma kalavumisa, uhamba ngcuno. It was the highest form of shaming and causing disgrace kumuntu makaya ubethelwa Jesu esiphambanweni. Kungakho ke encwadini eMahebheru sahluko 12 verse 2 lithi ngetulo kwa onke amagama lotawathola lapho lisitshela iBhayibheli ukuthi Jesu akalinakanga lihlazo. Jesu waqinisela ngekwethwala siphambano, wangede alinaka lihlazo laso. Wangede alinaka lihlazo laso. Lelihlazo lebelikhulunywa siphambano belithi Jesu usigebengu lesikhulu. Kuba seRoma noma ngithi in the Roman Empire aye eBhayibhelini njalo kulama Roma kwethwala siphambano futhi bekusho it was a symbol of powerlessness. Bekusho ukuthi lo muntu lo wethwelwe siphambano sewunqotshiwe, wehluliwe, akanamandla kude langakwenda under the Roman Emperor. Wehluliwe noma bekungathiwa uyinkosi uyabusa sewuqithiwe bukani phela nangu ale ngesiphambanweni as a display kubukiswa ukuthi umbuso weMaroma unemandla bukani phela ukuthi sewumendeni. Kepha Jesu wathi makalenga lapha esiphambanweni akazanga nakalihlazo. Bona bebazama ukuthi this is a criminal, wangalinaki lihlazo ukuthi bathi usigebengu kanganani. Bebathi bukani wehluliwe, akazange agojotise athi ngifuna kunikhombisa athi angehluleki. He despised the shame. KuJohane 19 verse 19 emagama labhalwa nguPilato esiphambanweni kuthiwa bekabhalwe ngesiGreki nangesiHebheru nangesiLatin emagama lathi Jesu waseNazaretha inkosi yemaJuda. Uyeva ukuthi makathi yinkosi yemaJuda
Ngalama emagama uthi nine maJuda nibani ke ngoba inkosi yenu bukani iyalenga lapha. Nilandzelani? Manilandzela umuntu lo inhlekisa lapha. Lokho bethelwa kwaJesu bekuyinhlakanipho yamaRoma leya khasiphambano bekuyinhlakanipho yebantfu leyabuka yathi asimsuse Jesu ngazuthi uyaphazamisa. Bekuyinhlakanipho yebantfu. It was the wisdom of men that crucified Christ as a criminal. Pilato bekathi, your king is powerless. Your king is useless. Pilato bekathi bukani nani niyamphika nithi akabethelwe. Pho wani nithi utanisita ngani lo Jesu? Uyinkosi ngakuphi? Ngoba kwananani niyamemeta nithi akabethelwe. Watselwa kwabukiswa ngaye. Angisho ngingaze ngikhohlwe ngesikhathi Jesu atselelwa kakhulu enekwa kakhulu adiscreditwa kakhulu abitwa ngesigebengu kakhulu ludumo ngaye belwanza kakhulu kunesikhathi avule emehlo etimbumbuthe. Kuwe nami ke lengifisa ukwati kwakho ukuthi the more you are despised, the more you are rejected, the more wetselelwa, the more uqalwa, ludumo lwanza kakhulu ngawe. Sathane ngesikhathi athi uyakumpenda awati bathi kanganani bandvu ngawe ngoba ngiloyo uthi na ungitshele uthi wendeni nalomunye uyawutshela lomunye. Kungako umbhalo uthi kube bebathi ukuthi bendani ngaba bambethelanga. Kube bebathi ukuthi bendani ngaba bambethelanga. Indzaba yethu ke lenze lengicela kuyisonzete ekugcineni ithi Jesu makalenga esiphambanweni yena beka khumbula tiprofeto ngaye kakhulu ku-Isaiah 53. Ngicabanga ukuthi Jesu beka ngeke ajabule kubuyela ezulwini angendeke Isaiah 53 ngoba ku-Isaiah 53 ngilakhulunywa ngaye khona. Thank you. Verse 10 simakathe noko kwaba inzando yasimakathe ayinyathele ayende ihlupheke noma simakathe enda kuphila kwayo kwaba ngumhlatshelo welicala. Na imbica batsala emaRoma nemaJuda mabathatha bayombethela Jesu isabe seka prophet ekatheni kuthi uNkulunkulu vele uthanza ukuthi ende umhlatshelo ngaJesu. Bekungasinzando yemaRoma bekungasinzando yemaJuda bekuyinzando yaNkulunkulu. Ngiko Johane ngalelinye langa uthi behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. Uthi bukani liwundlu laNkulunkulu lelisusa tono delive. Bekungasi inzando yabo bekuyinzando yaNkulunkulu. Bekugcwaliseka siprofeta ku verse 3 khona lapho encwadini yaIsaya Jesu makalenga esiphambanweni
bakathi kuphelele wachamuka umukhwa longabonwa ngeliso lenyama waqebhula leyo ndwangu ethempelini. Kwathiwa nabani sekangasonzela ngesibinzi endzaweni lengcwele esihlalweni semusa. Bebangathi ukuthi bamnika umbhobho ngekumbeka esiphambanweni uthi akhone kumemetela kuve umhlaba wonke ukuthi sesingasonzela. Bebangathi kuJohane 10 verse 17 bebangathi ukuthi ngekumbeka esiphambanweni Jesu kahle ubeka impilo yakhe ngekulalela babe utawuphinza ayithathe futhi. Oh, thank you Jesus. Uthi ngaloko ke babe uyangithanza ngobe ngicela kuphila kwami khona ngide ubuye ngikuthathe. Khona ngide ubuye ngikuthathe. KumaHebheru 2 verse 14 bebangathi ukuthi ngekufa kwakhe uchitha emandla ekufa. Through his death he destroyed the power of death. Ngekufa kwakhe bekakhokha ludonsi ngaseMakorinte kufa luphi ludonsi lwakho kufa kuphi uncoba kwakho. Hey bazalwane lamhla asihlabeleli kungafi kepha lamhla sihlabela ngesibinzi sithi ithuna lincotshiwe Jesu wami uyaphila. Sewungabhekana nelithuna ngesibinzi ungabe usiphalata awu ngifelani Nkosi bhekana nelithuna ngesibinzi ngoba kuya kwaJesu esiphambanweni afe avuke bekazivulela indlela. Nyalo uthi Jesu it's clear you can die because you will live again. Utawuphila futhi. Bebangathi ukuthi mabambethela uyawucitha imisebenzi yaSathane. Johane wekuqala sahloko 3 verse 8 wabonakaliswa kuleso siphambano kuze ate ucitha. Oh, thank you Jesus. Umuntu lo onako waSathane ngobe Sathane wona kusukela ekuqaleni kodwa indvodzana yaNkulunkulu yetela kona lokho kucitha imisebenzi yaSathane. Sithekelwa ngemabhakede onke emalanga Sathane. Emanda amthela imini nebusuku ngoba lithi uyasimangalela imini nebusuku. Ubatha uyabutha emafayela ekumangalela labangcwele ahushu konke emalanga. Ahushu konke emalanga. Phela ngiko uyabona mangabe lento isincere lento wangiSathane ngawamangala kanye. Ngiko Jesu wafa kanye because lento yakhe isincere. But Sathane usebenza overtime. Uyathi ukuthi lithi usebenza imini nebusuku. Azama kwakhe emafayela athi uyachamuka phambi kaNkuluNkulu athi simakathi umbonile Moses banibani uvile futhi bakhuluma ngaye isukume ingwenyama yemndeni kaJuda ithi ngafela kona lokho. Abuyele emuva ayokwakha lokunye ngoba akatseli ufuna kukwenyanyekisa. Ake ngikuphoce ngithi mangabe awumangalelwa ngiSathane phela Sathane ukumangalela ngebantu. Mawungamangalelwa ngiSathane tibude ukuthi ngikholwa kahle. Ungethuswa kumangalelwa. Ungethuswa ku rejectwa, ungethuswa ku despiswa. Mangabe lo mubi abhokile ngawe, anzisa ivolume ngawe. Ubokwathi umntwana wasekhaya ukuthi hayi, shothi ngisaphilela uNkulunkulu. Ungasho ukuthi hayi uNkulunkulu wami ngoneni mina? Ngoneni siba kube bengwakashongwe nginekhuphuka. Ngabe ngithi mangabe bakumangalela, baku rejecta, baku despise. Ubothi konke kuhamba kahle.
Manje nine nithi konke kuhamba kahle mawuthola ipromotion, uthola imali, bantwana baphasile, uthola ibonus, uthole lokwa nalokwa, uthole scholarship, uthole school fees, bese uyabuya konke kuhamba kahle. La embhalweni ekukholweni konke kuhamba kahle mabakweneka. Uboyibamba lapho ke microphone. Uthi ungeva ukuthi wenekiwe, uthi hayi konke kuhamba kahle. Usho ukuthi ngibonakala esiphambanweni. Ngoba na Jesu wenekwa. I wish I could prophesy. Ngifane ngiprofethe ngithi mawufuna kuphila impilo yokwesaba uNkulunkulu konke kutawuhamba kahle, but ngide manje kuprofetha kanjalo ngoba liBhayibheli lithi wonke lofuna kuphila impilo yokwesaba uNkulunkulu utawuhlupheka. Tsaneni prophesy. Mangabe ufuna kuphila impilo yokwesaba uNkulunkulu utawuhlupheka. Tsaneni prophesy. Mangabe ufuna ipromotion batakunyathela. Tsaneni prophesy. Mangabe ufuna impumelelo utawuqale ushone phasi ethuneni ungaphakanyiswa. Tsaneni prophesy. Tsaneni stop it mfundisi. It's too much. I wish ngakunika prophet olesithi kusasa uthola promotion. I'm sorry I cannot tell you. Kepha ngakutshela ukuthi ipromotion itabe seyakunukela mangabe kukhona laba doubt you don't deserve it. Itabe seyakunukela. Mangabe labanye sebadawuthi sowuqale kuthengisa insabo le mali engakuyithathaphi. Ubokwade ukuthi a new day is dawning in your life. A new day is dawning in your life. Bonke abanethembe linjalo bayazihlambulula. Singasukuma bazalwane. Oh, thank you, Jesus. Wahlabela loya wathi ngimi esiphambanweni ngibuke emanxeba. Lo muntu bebamethula bathi isigebengu lesikhulu. LeBhayibheli lithi ukuphakanyiswa wanikwa igama lelingedulu kwawo onke amagama. Ngicela kusho indlela yakho yendlula ngalabo. Nakule ngifisa ukufunze ekulandzeleni Jesu. Never defend yourself. Mangabe uyethelelwa, uyaliwa, ukhulumeka kabi,
ungahambi utivikela. Learn to be silent. Funza kubinza. Sesakhuluma kakhulu asisakwati kubinza. Kungesikhathi ubukeka ngathi usilima la emandla uNkulunkulu asebenza khona. Kungesikhathi ulenga esiphambanweni la emandla uNkulunkulu asebenza khona. Thank you, Jesus. Allow the power of God to work in your life. Not your power. Akusuba ngewakho emandla, akube ngemandla esiphambano. Ngoba lokubukeka kubulima emhlabeni noma wendiwa silima emhlabeni, ngula emandla uNkulunkulu asebenza khona. Ngoba kuyimfihlakalo enhlakanipheni yalomhlaba. Oh, thank you, Jesus. Emehlo abantu makabuka Jesu bekathi usigebengu lesikhulu ngeke sisamlandzela kanti vele usigebengu lesingaka. Kanti emehlo asezulwini athi you will never go to heaven without Jesus. Lizulu lithi tonke tinto tsegameni lakhe. Kungesikhathi utseleleka emhlabeni nasemehlweni emhlaba la tinto tibutsana khona tisonzele kuwe, ngoba kusuke kusebenta emandla aNkulunkulu. uNkulunkulu wabonakalisa inhlakanipho yakhe la kubulima khona kubantu. Don't defend yourself. Don't fight anyone. Ungalwi namuntu. uNkulunkulu akakwati kulwa mawusalwa wena. uNkulunkulu akakwati kukulwela mawusatilwela. Uthi Paula mangita angafuni kwati anything ngaphandle kwaKristu naye ngimatabethelwe. Noma Paula ngathi Pilato bekafuna kumdiscredita Jesu njengenkosi athi he is powerless, kepha angimati Pilato kuphi netiganganyalo ekufeni kwakhe. Kepha ngiyakholwa uma angaba nelithuba lekubona naye inkosi layibethela ayenzelela, ngicabanga ukuthi ayinethi uguqe ngemadvolo ubhabhalele phasi uthi bayethe ngoba waphakanyiswa kakhulu ngetulu kwemagama onke. Lord Jesus, bukhosi bakho Nkosi abosifuthumete. Bukhosi bakho akube ngibo lobusenda sikukhonde ngetulu kwako konke lesingakhonda. Bukhosi bakho akube ngibo lobusithulisako noma tinkulumo othi ngaba khona ngathi. Kepha sithuliswe ukuthi Jesu sesihlalweni. Utongiphendulela kangcono. Naba bantwana bakho Nkosi, I don't know who despises them where and their rejection that they are experiencing. Kepha Nkosi ngibanikela kuwe nasevini lakho lelinemandla. Nengadi yakho lekhuluma lobungcono ngabo kunengadi lephinzisela. Ngiyabonga Nkosi ukuthi as long kunguwe Jesu esihlalweni, kunelivi lelichamuka kuleso sihlalo sebukhosi lelithi akusekho kulahlwa kulaba kuKristu Jesu. Akube isivumo sakho ekuhambeni kwakho ebudzeni bemalanga uthi noma lo muba ngakubangalela imini nebusuku, don't worry ngekubangalelwa ngilomubi ngoba ezulwini kubhalwe ukuthi akusekho kulahlwa kuwe. Akusekho kulahlwa kuwe. Ungalahlwa emhlabeni but akusekho kulahlwa kuKristu. Simise Nkosi eqinisweni lelivi lakho so that we respond accordingly. Kuze kuthunyiswe igama lakho. Kuthunyiswe igama lakho. Kuthunyiswe igama lakho. Phakade naphakade ngiyabonga Nkosi for the blessing of the cross.
Ngiyabonga for the healing of the cross of Jesus. Ngiyabonga for the victory of the cross of Jesus. Let this be our experience today. Ngoba Kristu ungemandla kaNkulunkulu labonakaliswa esiphambanweni. Manje kube phakade. Amen and amen and amen. Thank you, Jesus. We praise your name, Lord.